Ку-ку? Кака? Ку-ку, кака? Диди, ку-ку, кака? Диди, кака, ку-ку? Диди! Мына нано мен тишиңди жууганда кичине адам болуп калбадыңбы? Ооба, жакшы басты экен нано. Аба. Жакшы. Ассалам алейкум, кандай? Боке. Аяшка кайры эт үчүн алданып атабы? Ой, туй. Үйдө эт калбай калыптыр. Этке жаман талгак болду эми. Байынлы кайнатамдар бир кой салышты эле баттыр жеп салыптыр. Боке. Жа фест кэш деген дукан эмес белең? Жок, алдым. Бизге окшогон таксисттерге эттерди рассрочкага берип атпайбы, еще 5%. Ошол жакка кайрылсаң кыйналбай. Салам алейкум жигиттер. Кандайсыңар? Кандайсың? Жок, бактылысың го. Эт алган окшойсуң, Этти аңар жыргалтырбайбы? Эттен башкасы балык, салык толтура нерсе албадым. Сен не ошого ушунча жыргап атасыңбы? Жок, Аяшкаңарды залог коюп койдум. Ал жакта залог деген жок да. Аяшкаң айтпа билбейт. Ай, молодец. Добрый вечер, дамы, добрый вечер, господа. Все пытаются задеть меня. Бир келди отуң. Карап алдыңбы? Жетпей калат дедим да. Могу пончик кайдан жетет дедим да. Акча мына. Телефон, акча. Не керек эле сизге? Проблемалар болуп атат. Девушка, мындай суукта бир ысык чак орой салып беречи деп мындай кылды чыгарды. Ошого эле? Ошого эле. Колуңузду алып турсаңыз. Телефонуңузду берсеңиз. Ысык чака, Ысык. Айбай. Мөңгүз бир кедей ысык болсо. Мына бул авиасылс деген программа бар. Атайынчы. Мына бул жерге эле жазасыз. Анан монитор эле мына. Опа. Болду. Рахмат. Жабай. Иштерсеңиз. Рахмат. Я кандайчы Сибирге эки билет? Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell. Ай балам, эки мушак телефон берчи. Jingle bell, jingle bell, jingle. Эмне карайсың, бизде деле кризис болуп атат. Сиз чын эле аяз атасызбы? Анан эмне көзүңө снегурочка көрүнүп атамбы? Ооба. Бул жакта эмне кылып жүрөсүз? Рассрочкага телефон берет турбайсыңарбы? Анан ошо рассрочкага телефон алсаң, связиңар да бекер экен. Ошону алайын деп келдим. Келиңиз. Ой, илгери балдар машина, куурчак сурачу эле. Азыркылар планшет, телефон эле сурап калбадыбы? Азыр сиз бунун баарын алып алып, телескаңызга отуруп алып учуп кетип каласыз да, Сен жиндисиң да. Жигүлүм менен эле кетет. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Ай күчүгүм, саламатсыздарбы? Кандай жакшысыңбы? Олекетиң алып коеюн. Ай бул Сюзанна деген подружкамдын сахары көтөрүлүп, ой дегиле бардык жагы ооруп атат. Анан бир жардам берчи, я күчү. Мен да бир омоложивание кылып неме кылчы. Ооба, бизде кедровая бочкадан кресауна деген бар. Ошол силердин ден соолуңарды чындап жана иммунитетиңерди көтөрүп берет. Күчүгүм ошону берчи. Ай балам, укмуш турбайбы мунуң я? Ай, сен укмуш болуп калгансың го? Не, жаш көзүңдү орус белең. Вай, Айнаш, сен деле супермодель экенсиң. Как старые добрые времена. Ай балам, крио саунаңды укмуш экен. Эми биздин үнүбүз менен бирдеме кыл эми. Ооба, көп келип турсаңар, үнүңөр да өзгөрөт. Нормальный пуш карманы. Айда. Айдайм.
бензин түгіп қалған ғой. 1000 сом бар да қойдың біле? Барды қойып беттің. Барда қойғымас, емне болды, келеге машина алыласың. Мен дейішкен. Так, бензин қойдың ба? Теги бензинім түтпе еткен, теги газ қойдырып олғамда. Авторитет деген жерден айбай эконом екен, экологически чисто екен. Рассрочка ұстау екен деп қой. Короче, бүгін өлі соң күш қармайсың. Ермек, ордабайлы қойбайлы. Неге? Мен газ қойдырғаннан берші, бензиннен эконом болып. Монша ақша çoğulтып қойдым да. Ошо ақшаны сал берейін, ордабайлы қолшы. Алейкум салам. Қандайсың? Жақсы. Қырген ұқтың ба? Тияқты көшеде өтсебе? Бішкекке кетіп қалды. Қарызды да өрмей кетіп қалды. Теги қырген ұқтың ба? Ал дегенші. Шарға барыпшы. Оқы өтпей қалыптыр да. Қойшы. Талалап көшеде қалыптыр прикинь. Берік ассалам алейкум. Теги біздің қырген ұқтың ба? Не оқтыр? Помыш болып көшеде қалып кетіп тұрды. Қырген бе? Ешті көз жоқ дейді. Ұқтың ба жаңа? Қырқы шарға барып, Бішкекке. Момыш болып ішіп кетті. Біздің қырқы? Елестет ошо біздің қырқы. Қырқы сен бе? Мен? Мен сен Бішкекке кетіп бұзылып кетті деп отады ғой. Аны елдер айтып беріп, аргим айтқанын көресің. Заманында өніп Инстаграмда 3 чекит деген парақша бар. Ошо жаққа жазылғыла, тастықталған маалыматтың бар ошо жерде. Аргимді көріп. Қырқы анда баяғы 50 сомды өріп қойбайсың қарсы. 50 сом? Мә, ыздайшы жөнлі қой. Давайте життер, Қырқыны көрдің бе? Жаман көп кетті.